Dobrodošli u Mobilni Shopu video pregled modela Alcatel One Touch Star. Ovo je 6010D verzija, dual SIM verzija uređaja. U pitanju je dual standby uređaj koji se na tržištu pojavio u martu 2013. godine. Sadržina paketa ovog modela uključuje telefon, naravno bateriju, puca za upotrebu, punjač, USB kablove, kao i slušalice za muziku. Ovaj model odlikuje jedna prilično kvalitetna izrada. Ono što nas je posebno prijatno iznenadilo je spoznaja da Alcatel više nije neki, da tako se izrazimo, drugoligaš kada su u pitanju mobilni telefoni. Iako ova kompanija dosta dugo je bila u nekom zatišju kada je reč o proizvodnji novih telefona i uređaja, sada možemo reći da su se ponovo vratili na scenu sa svojom pop serijom, kao i ovom star serijom u jednom visokom stilu. U pitanju je telefon kvalitetne izrade, iako je izrađen kompletno od plastike, ovo je ipak na kraju krajeva telefon neke srednje klase, početne srednje klase dual SIM uređaja, ali i pored toga možemo reći da je ceo telefon dobro ukomponovan, da tako kažemo, kompaktan je, bez nekih zazora, znači apsolutno je evidentna pažnja ove kompanije da se napravi jedan kvalitetan uređaj. Ovaj Alcatelov model je opremljen sa litijum-ionskom baterijom od 1500 mAh koja je zamenjiva. Sa prednje strane uređaja smeštena su 3 tastera koje su osetljivi na dodir. Centralno je smešten naravno displej, u pitanju je AMOLED displej od 4 inča koji je zaštićen sa Corning Gorilla Glass tehnologijom i oleofobik preslakom, to je tehnologija koja sprečava zamašćivanje displeja prilikom upotrebe. Tu je i pomoćna kamera, to je VGA kamera i naravno senzori za osvjetljenost okruženja. Interesantno je da sa desne strane ovog modela nije smešten nijedan taster, navikli smo na taster za pojačavanje zvuka. Kod ovog modela se Alcatel odlučio za levu stranu kada je u pitanju taster za pojačavanje zvuka i primećuje se naravno nedostatak hardverskog tastera za aktivaciju kamere. Zadnji poklopac ovog modela smešta logo same kompanije, to je glavna kamera od 5 megapiksela, asistencija, odnosno pomoć LED blica za slikanje u uslovima smanjene osvjetljenosti, kao i otvor za zvučnik. Sa gornje strane ovog modela nalazi se ulaz za slušalice, to je ulaz za 3,5 mm džek, taster za paljenje, gašenje, odnosno uključavanje i zaključavanje samog uređaja, i sa donje strane ovog modela nalazi se ulaz za kablove, odnosno punjač. Kao što smo rekli, ovaj model je opremljen sa AMOLED displejom. Ovaj 4-inčni displej posjeduje dobre boje, dobre uglove pregleda, jedino što bi možda gustina piksela mogla biti i malo veća, odnosno oštrina samog displeja. Operativni sistem s kojim ovaj model funkcioniše je jedan od svežih verzija, 4.1, to je Android Jelly Bean operativni sistem. On korisnicima pruža već poznate aplikacije, ali konkretno kod ovog modela možemo reći da je ovaj model izuzetno dobro opremljen, znači u fabričkom setu aplikacija od Adobe čitača do Googlovog paketa programa. Tu je i podrška igricama, društvenim mrežama, YouTube integracija, Twitter, LinkedIn, Viber, znači mnogo aplikacija koje će korisnicima ovog telefona olakšati svakodnevnu upotrebu u svakom pogledu, kako na internetu, tako i za samo telefoniranje. Sa hardverske strane ovaj model je opremljen sa dual-core procesorom od 1 GHz. To je jedan solidan procesor. On obavlja i zahtevnije aplikacije,
ali u nekoj svojoj klasi zaista možemo reći da je u pitanju jedan dobar hardverski deo. Tu je i 512 MB RAM memorije. Prilikom učitavanja ovog modela može se videti da je ono sasvim pristojno, brzo, prilikom zoomiranja nema nekog kočenja, tako da ovaj sam chipset i procesor je zaista zadovoljavajući za telefon ove neke, da tako kažemo, srednje klase. Što se tiče memorije ovog modela, on posjeduje 4 GB interne memorije i ima opciju za proširivanje memorije microSD karticom do 32 GB. Sve u svemu, ovo je jedan prilično kompletan uređaj i u svojoj klasi svakako topla preporuka za njega. Ovaj model kao i mnoge druge možete pogledati i kupiti na našoj web stranici www.mobilnishop.com.